should you A cell is prepared by dipping a copper rod in 1 molar copper sulfate solution and a nickel rod in 1 molar nickel sulfate solution. The standard reduction potential of copper and nickel are CP. Which one will work as anode? Anode ta kana work tawni, cathode ta kana work tawni ni. Ngasai hujiki sa mane cathode ta kana mo ni standard reduction potential high means copper si chumme. Anode na kana ni SRP की value low होइबदो means anode सिमा यारे cell reaction हारगदी नंग कमाइन इरकनी असै हाइबदो anode ta kanano nickel anode means keno oxidation means keno loss of electron audi nickel sina reko 2 electron lose toraga nickel 2 plus form torani sina oxidation reaction then reduction reaction haragadi kanada thokani copper 2 plus sina 2 electron gain tawraga kana form to doino copper si ani reaction ji sham tawro 2 electron manaramina nang direct sham to yare means nickel plus copper 2 plus gives nickel 2 plus then copper sina kana orani cell reaction yare ko next cell representation haragadi ina nan haido mayaida parallel bar singbiro sina swol bridge then oxidation na left side reduction na right side ko reduction kana thoi reduction ji copper da reduction thopani means copper always time ahan be iba matam da kana han io hai sigi rectangle level ji copper 2 plus na kana da change toino copper da samana na nickel sina kana da change toino nickel 2 plus da nickel sina kana da change toiba nickel 2 plus da sina kana warani Roman number 3 gi cell representation sina kana Roman number 2 sina Roman number 1 yani ko cell next e cell puto e cell di hujik si tarani masa hujik question hujik to gi bado EMF to si daw tari EMF si tarane yana ba yung Yes, sir. yana ko next sigi numerical yam hangmani ko sigi electrochemistry da next question da the standard electrode potential the standard electrode potential E naught for Daniel cell is 1.1 volt. Calculate the useful work done and check the reaction is spontaneous or non spontaneous. Question answer lo. Yana ko Diego Shida
question da ko ina nan kare hagi useful work done hai ji kai ne hai gives free energy ne hai ko noina khang do ba ma gives free energy che kari ga mane ba useful work done ga mane ba Sir, work done ga man ha sige check the hierarchy kaino irise. check the reaction is spontaneous or non spontaneous hai ba Oh, reaction do spontaneous oibra non spontaneous oigadra hango gives free energy is a useful work done ne ba ko auna gives free energy standard gives free energy si delta g no na represent tore sigi formula si kai ga managi nan minus nf e no cell ga mane ko nf e no cell ga mane object kai gumba nangonda question da calculate gives free energy ha direct hangam su ya ba ko adu bu no de confuse kitang channa ba indirectly calculate the useful work done hangam ba taraga di nangonda putho hai dukana no delta g no ne means gives free energy du ne ba china relation ko nan to gi bu lere chima lere are ko aduga delta g gi value sina kai gumba ko if sidirage if delta g sigi value si negative oiraba ko adu then spontaneous oigane reaction do spontaneous oirani aduga delta g gi ne value sina positive oirba taraba adu then kai oini non spontaneous ada dynamic cell da munna yenga ta ko aina na ai do dynamic cell da e cell gi value kya ne hai chimfa pha da 1.1 aduga electron exchange kya legi electron exchange to 2 legi bane ko zinc kana ga da copper ga da to do zinc sulfate na left side ta lowre aduga copper sulfate na right side ta lowo do dui matam da 2 electron exchange to gi bane hogi sida yengo useful work done de putho ko means delta g naught kariga manane minus n means kya no number of electron exchange 2 ni ko into f की value दी 96500 into e naught shell की value दी क्या पी रहा है 1.1 नंग solve तोरो को negative अदुम तारानी अदुगा negative तारमिन करीने हारनी सिगी reaction जे spontaneous नि हारनी फिर को अदु सिगी value सिदी नंग केनो तोरो इगे रो नत्रगना इसम संबिदा सुमाई नसुरे minus 2.2 फरादे हाई रसियार अदु यारिबा मखै सिगी delta g पुथोकपददी नंसी सादो इयोबको आंसर दु कनादा तारकनी आंसर से जूल द तारकनेवा एनर्जी नि सिजु को just free energy means energy ni energy की unit ti kaino joule नंसी की फरादे से एग्जाम दे सादोबा मीन सादोपा मीन्स पुलप इनटू तरो थममो अदुगा जूल हारगा यानर भैया sir, हां sise Faraday की value से हां adum introduction da biya smai thana machu yaro. सुमाइन थमम गनो एग्जाम दे
ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯑꯣ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯃꯣꯜꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯐꯝ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯃꯣꯜꯁ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯇꯨ q ꯏꯟꯇꯨ n ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯏꯟꯇꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗꯣ ꯐꯔꯥꯗꯦ F ꯐꯔꯥꯗ F ꯏꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯅꯪ ꯐꯔꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯝꯃꯣꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯗꯦꯜꯇꯥ g ꯅꯣꯠꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯖꯤꯞꯁ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯁꯥꯗꯣꯛꯏꯔꯝꯃꯣꯕ ꯍꯣꯏ ꯎꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯅꯤꯠꯀꯨꯝꯕ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯐꯀꯤ ꯐꯣꯝꯗ ꯄꯤꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯗꯦꯜꯇꯥ ꯖꯤ ꯅꯣꯠꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯨꯁꯨ ꯑꯦꯐꯀꯤ ꯐꯣꯝꯗ ꯏꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤ ꯑꯦꯐꯀꯤ ꯐꯣꯝꯁꯦ 96500 ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯅꯩꯌꯦꯕ ꯎꯝ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯌꯥꯅꯔꯕ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ Sir, sir, Faradayꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ 96500 ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯨꯂꯨꯝꯗ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯥꯔ? ꯀꯨꯂꯝꯅꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯏꯒꯤꯗꯨꯗꯤ 1 ꯐꯔꯥꯗꯦ ꯑꯥ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯇꯨ ꯁꯥꯔ 96500 ꯀꯨꯂꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯖꯤꯞꯁ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤꯁꯤ ꯍꯪꯉꯛꯄꯩ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯂꯥꯁꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯥ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯀꯨꯂꯨꯝ ꯖꯨꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯒꯗꯣꯏꯔꯣ? ꯀꯨꯂꯝ ꯖꯨꯜ ꯊꯥꯒꯗꯣꯏꯔꯕ? ꯃꯥꯏ ꯍꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯨꯂꯨꯝꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯔꯣ? ꯑꯝꯇ ꯏꯔꯣꯒꯅꯣ ꯅꯪ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯀꯨꯂꯝ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯆꯥꯔꯖ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯀꯅꯥ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯔ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯨꯜꯗ ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣ ꯈꯜꯂꯨꯔꯒꯅꯣ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯥꯔꯖꯇꯨꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯔꯖ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯀꯔꯦꯟ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯥꯏꯝꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤꯒꯤ ꯀꯨꯂꯝ ꯅꯪꯅ ꯏꯔꯤꯕ ꯀꯨꯂꯝꯗꯣ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯇꯧꯈꯤꯅꯦꯕ ꯆꯥꯔꯖꯀꯤ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯏꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯗꯕꯤꯗ ꯗꯦꯜꯇꯥ ꯖꯤꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯠꯇꯨ ꯅꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯖꯨꯜ ꯈꯛꯇ ꯏꯍꯧꯕ ꯖꯨꯜꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯏꯔꯛꯑꯣꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤꯅꯤꯅ ꯏꯅꯔꯖꯤꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯠꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯖꯨꯜꯗꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯔ ꯈꯪꯉꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯨꯜꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗ ꯅꯤꯠꯀꯨꯝꯕ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯀꯤꯂꯣ ꯖꯨꯜꯗ ꯄꯤꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯔꯣ ꯖꯨꯜꯗꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣ ꯖꯨꯜꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯛ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯏ ꯁꯦꯜ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯥꯎꯀꯣ ꯅꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯏ ꯁꯦꯜꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯅꯥ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯊꯣꯡꯒꯅꯤ ꯕꯣꯜ ꯊꯣꯡꯒꯅꯤꯀꯣ ꯐꯔꯥꯗꯦꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯨꯂꯝꯒ ꯕꯣꯜꯒꯁꯦ ꯀꯨꯂꯝꯒ ꯕꯣꯜꯒꯁꯦ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯖꯨꯜ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯅꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯉꯥꯎꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯔꯣꯕ ꯐꯔꯥꯗꯦꯗꯒꯤ ꯀꯨꯂꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯗ ꯄꯤ ꯕꯣꯜꯇ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯖꯨꯜ ꯇꯥꯒꯅꯦꯕ ꯁꯤꯃ ꯈꯪꯖꯤꯜꯂꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯈꯪꯗꯣ ꯁꯔꯨꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯠꯇꯣ ꯖꯨꯜꯅꯤꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ ꯃꯩ ꯃꯨꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯣꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯍꯪꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯀꯣ ꯔꯥꯏꯠ nurse equation and calculate the EMF of the following cell to 98 Kelvin
copper 2 plus silver ko sumaina aduga nangonda copper 2 plus ki concentration ji kya pige haiba matamda 0.130 mol haira pire aduga silver ki concentration jina silver ion ki concentration jina 1 into 10 to the power minus 4 molar haira pire sina homework oina tawro screenshot lawro homework oina post sida nana fast yengdo si kanano nang sigi charge ani si manade ko charge ani manadaba target ngarang kai tawi cross chat kimi ko sina concentration C1 oiba matamda C1 gi power da kana lai sigi charge sina kana gi C2 da kana lai sigi charge cross chat kimi ani singa da bado yaro screenshot lawra Yari sir. Next question da calculate EMF of the cell PbNO3 2 sina my concentration da M1 pire ko aduga I share sigi concentration sina M2 H2 gas then platinum electrode among sizinare aduga number 1 da M1 equal to 0.10 molar M2 equal to 0.20 molar and partial pressure of hydrogen equal to 1 atm. So number 2 the M1 equal to 1.05 molar. Number 2 the M2 equal to 1.0 molar and equal to 1 atm. Number 3 the M1 equal to 1.00 molar. Number 2 the M2 equal to 0.40 molar and pressure of hydrogen equal to 1 atm. Screenshot lawra loiragadi loire haro.
Yani sir. यानी को सिगी क्वेश्चन जे इन तमना पीजी अतगी नते को सिदा सेल रिप्रेजेंटेशन द सिदा इरेजे न उबग ngawब याय को सिदा इरेजे कैसु नते ngawब नो को सिदा इरेजे कनानो इलेक्ट्रोलाइट नेब अखोइना नान डाइनल सेल गी सेल रिप्रेजेंटेशन इबा मतमदा निसिंग इबा यम को सोमदा सेल अमा लौरे सोमदा सेल अमा लौरे सिदा कना लौए जिंक सल्फेट लौबन इलेक्ट्रोलाइट तो अदुगा नंगना सिदा कना लौए जिंक इलेक्ट्रोड लौगिबने सिदा डिप तौनो को सिना जिंक इलेक्ट्रोड लौबो मतमदा सिगी जिंक सी यावबो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अमा लौएबो खोइना चमानना सोमदा कॉपर लौबो मतमदा कॉपर इलेक्ट्रोड लौबो मतमदा सिगी कॉपर सी यावबो सॉल्यूशन मींस कॉपर सल्फेट लौएबो अदुगिनि को नंग सिगी लिड हाइबो इलेक्ट्रोड सी लौबो मतमदा नंग इलेक्ट्रोलाइट तो कना लौइनो लिड नाइट्रेट लौरिबो मींस सिदा लिड यावबोगी चमानना हाइड्रोजन चे सी लौबो मतमदा HCl लो जिके गेनो सिगे हाइड्रोजन जॉब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लौबो गिनी और कंफ्यूजन की गेनो वा हंगनि को अदुना सिगी प्लैटिनम सिटी कई तौरे इनर्ट इलेक्ट्रॉन ने हाना सु खंगे अदुना सिटी रिएक्शन द यावरो EMF पुतो हायबने अदुगा नंगना खंगदो बामा इन नान इबा मतमदा को नर्स इक्वेशन इबा मतमदा E cell equal to E naught cell minus 0.0591 divided by N high aduga log of kana high sida product high ko divided by log of divided by reactant high bane sigi product ka reactant iba matamda aikoina solid ki oina di activity kya ne lawi 1 ne lawi adubu karigumba gas oiramaga di aikoina activity 1 ne lawba ya de kana oina lawni hai pressure oina lawni hai ba adubu nangonda sigi question sigi matungina pressure kya pirami 1 atm pirame ba adu oiba taragadi nang adugi pressure gi tamdo yawdraga su yai hai ba ina hainingi di ai ko adu si solve hana tawro ai kitang koina solve tawge ko ai direct tawro di noi ngawgi bu su yai first the lead sida kana kai thone oxidation means lead china lead 2 plus form tawroni kana tawraga 2 electron lose tawraga next hydrogen yung ko sidagi H plus piramgani H plus sina electron ama gain tawraga kana form tawrongani hydrogen ama form tawrongani aina nan sigi reaction je chamanaba reaction je balance tawnabagi tamakta ina sida half igibani adubu ai hujik half ibagi mauta ai sida kari taroktori nang sigi 2 electron ji manhanba darka weba sisu 2 electron manhanba aduna ai sida half ibai mauta sida 2 half taraga di yengo sida 2 half taraga di kai dore hujik sida su kya laani 2 electron laani masa mathanda yaningi ko adu oiba taraga di sina oxidation reaction laire sina reduction reaction laire redox reaction hairaga di kamaina laani lead plus twice proton gives kana pirani lead 2 plus aduga kana hydrogen object ing sa haigi duko samjillaga haibage ni sida iro E cell equal to E naught cell minus 0.0591 divided by sida total number of electron exchange kya hoini 2 oirakani ko sida 2 oise yaningi ko disi kya tani 2 log of product kana lai pb2 plus sigi concentration hydrogen gi kana la kani concentration means third bracket ki mohta hydrogen gi di pressure of hydrogen sumai la kane divided by kana la kani reactant side ta lead ki concentration sidi solid nina third bracket ko aduga H plus ki kana la kani sida 2 la kani ang hairaga di tan gi dumaina sida 2 plus la ani sida kya H plus thokani aduga cross alaga direct tawrasu yai ko sam aduna bari khwai same maramdi nang hore factor into la kadoi basigi pressure of hydrogen je 1 khaktane ba aduna dang direct irakpa yagane ba inai di sidai de
E नोट शेल की वैल्यू क्या ताने E नोट शेल की वैल्यू से मुन्ना खलु को आई डाटा में पिरमद्रे अदुइने इन सिदा किनो मोर कुम खलेगा हाइजे E नोट ऑफ को PB2 प्लस PB से वैल्यू से मोइने पी जे माइनस 0.13 वोल्ट पी इसमें इसिलो और दिसिगी E नोट सेल की वैल्यू से मुन्ना ये को E नोट सेल से कना का माने E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड ने यानी को E ऑफ कैथोड कना होइने हाइड्रोजन दो ओइरे बको हाइड्रोजन दो ओइरे हाइड्रोजन की क्या नो 0 माइनस E ऑफ एनोड टी लीड ने हाना की माइनस लाइरे सिगी वैल्यू से माइनस लाइरे क्या ताने प्लस 0.13 हम ये को माइनस 0.0591 divided by 2 लाने next log of सिगी प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन दी 1 ओइरे मिना इजस यारे लीड की कंसंट्रेशन PB2 plus means क्या नो M1 concentration क्या नो 0.10 divided by की concentration नमा 1 सट करनी hydrogen means ice plus की concentration proton की concentration means M2 की concentration क्या नो 0.20 यारे को density 0.13 plus सी क्या तानी 0.0591 upon 2 सीधी क्या तार है log of 1/2 तार है AC प्लस का इधर वन गए ना उन नहीं है को हम स्वेगन बने यू सीधा प्लस वन गए 0.13 minus 0.0591 divided by 2 को ऊरो पिक मन रोइन हुसिदा होली से ओयु दियम ता Uri हेरो sir. पि ऊरो दिया equal to सिगी log 1/2 से कमाइन इबे याय log to the power minus 1 इबे याय आदि नान की log की रूल दु सिजनरो सिकना माने b सिना से थांग दबिदो b log a को अनि सि क्या तारकनी 0.13 हौजिक सिगी माइनस सिना सिदा लादोइने ना सि कई वन ग्रनी प्लस वन ग्रनी को 0.0591 divided by 2 into इन नान करे आगे log 2 की वैल्यू सिंपा पाओ है को log 2 की वैल्यू क्या 0.3010 means 0.30 होते ही रो ओनली सीगा क्या तार है 0.15 तारे को सीधे सिंपलीफाई करो होल इसिंग जी खंगी बई यम को खंगद्रगति हाइरो जो कैलकुलेशन दी समटाइम्स इशु लान बे यारकने to 0.15 plus 0.13 0.138 ताई इसी ये को 0.05 into 0.0088 0.1388 ताई फजै ꯑꯩ ꯁꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯁꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯁꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯅꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯧꯔꯤꯁꯤ M2 ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯤ 0.20 ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ
ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯍꯥꯞꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯁꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯤ 210 ꯁꯤꯅ 0.04 ꯇꯥꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯅꯤ 0.13 minus 0.0591 divided by 2 log of kya tani 10 divided by 4 tarani 2 na kya 5 and isi kya tarani somda irage ko e no cell equal to 0.13 minus 0.0591 divided by 2 si kya manani log सुमाइना लगिबतो log की रूल निंगसिंगबे यंको log division di kayga माने है log subtraction ga माने है बदो अन log 5 minus log 2 ai kenom hai ki ko nangna log की value से कॉरब को एग्जाम दा पी सु पिरक्त्रबा अदु ओइबा तारगदि नंग सुमाइना खलोबा हौजिक अइना सिदा क्या लै 5 लै को 5 मीन सिगी मतुंग दा क्या 0 लेरदोइने औना अइना नान हाइगिदो पॉइंट की ममांग दा डिजिट अमा लैरे अदुदगी माइनस तौर थमो हमने मीन्स क्या तागने 0 पॉइंट की ताम दा लाने अदुगा सिना 5 लेबा तारगदि सिदगी इंक्रीज 1 तौब अदुगा अदुगी वैल्यू दो मागी corresponding value ओइ लो हाइबा अदुदि अइना हुजि लौदोइसे 0.6 की चांग लौरनेबा सुखंग खंगद्रदि वानी को माना पिरमगदि कैसु काइदे चप मानना सिसु क्या तारकनी 0 log 2 की वैल्यू दो अइना करी हाइ log 2 की वैल्यू से 0.30 हाइ को अदुने सिदे यंग 0 point लेरे 2 दगी अमा हाइ को मसिंग कनानो 3 और सिगी आंसर क्या तारकनी नंग थाजद्रगसु केनो दे यंगो को यावरमद्रे log 50 की वैल्यू यावरमद्रे बिनितागा दगी सिदा यावरसे बिनिता बिनिता नोई नान केनो ताकपदि यावब्रा log की शॉर्टकट कमाइना log आदि log की कमाइना टेबल सी नने दि यावब्रा Sir, I don't know. Yawa nga maudre. आदि नोइना नंगना यावपा मतुंगदा ताकिबा ताकिदब्रा ने Takte. ताकते दि log की मु केनो तौदरि यारो Oh, योसी 0.3 की चांग तारे को सिगी वैल्यू सिदा अनि सिगी वैल्यू 0.3 की चांग 0.13 minus सिदी 0.02 आई सिदा 9 गाइदो ई गो हाइरा आई सिना सिदा डायरेक्ट येंगरे को 2 9 लानी सिदा into क्या 0.3 सिदा के स्वैप तौरो
0.0087 ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯦꯗ 0.13 ꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯔꯤꯆꯦꯛ ꯇꯧꯀꯣ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯂꯥꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯇꯥꯒꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯣ ꯌꯥꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯉꯨ Yes, sir. ꯌꯥꯅꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛꯉꯩꯗꯨ ꯁꯣꯏꯗꯕꯤꯗ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯌꯦꯡꯅ ꯀꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯁꯦꯜ ꯇꯧꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ